Boleh boleh pi baru yang sebahasa sir pada pi channel ke YouTube channel ke jonga kamu ai kata creative singing lan ke KUMNO BAN RWAI creatively dan ne kan mit ngan le ni ke jingruai ke ba kadi ka jingruai ke HB ke jingruai kadi jingruai pareng kam kun mau ke teng na pareng tang bang jingruai ka kasi bang dan ulok kat Jisu Kordor om dan dia kadi jingruai ngajupin ini ke style ke KUMNO RWAI ke jonga bat ka bang jusna BAN RWAI pi pila BAN RWAI ka style ke pi semua tenat ni ki elements ki bang IP hani jingruai ngan nyale ban pil skap pi ni ka janmit ini jingruai ngai lu ngilap dia lu jiru tambah ngelan notice ba jan barok ki jingruai ke ba ngatem pi ngatem lu ji tangan prepare lo kendiat ngan pi hani janmit ngatem lu meja ni jingruai kala kam hai kendiat le ki bakwa ban RWAI kamlo pila ban tem lu ji la lu ma dia rasnat man ngan cupen per kendiat ko mai pi ni janmit ngatem lu darulok kat Jisu Kordor Om don if you know don irif bastat ba lightly notes don ulok kat ntar ngai lang abju don ulok kat Jisu kor kumjuk biang kor lightly notes biang darulok kat Jisu Kordor om don ubayai don ngayat use biang kumjuk hai dikentin yai ubayai don lembat itai hai ti buat bat nyaman kapor ijo kapor om don Jisu ba itang mami marway ringkat bat na malaki por dashisha kumame anshem hae dashisha kumame anshem hae ntar warwai ni ju hae lok ba use vibrato ba Kordor ngap berikut biang tu vibrato hari ni lain ski bang arwani sekemat tu pila ban use vibrato pun kot hau vibrato ba saya sisir ngap ini jira kadi jira ka dalam sau verse lenyasan verse ka repeat kumjuk te ngan RWAI tang kau hi ka verse ngan RWAI yang saya sini ka kini ka verse ma skap hai ki ref lani ki slashes ki bang RWAI ma dan ulok kat Jisu Kordor om don ubayai don lemban ngaman kapor om don Jisu ba itang mami marway ringkat bat malaki por dashisha kumame anshem hae lok ba Kordor dia tak untuk ini maju RWAI dengan RWAI di lada pi RWAI aku ke style pilaban RWAI ke style jong pi re kan dia di ke style ke bang ngaju sunat bahaban RWAI pi asno ki step back this don kini light ki ref practice gini kali rap hai pi tang ini RWAI ni ki RWAI ki bang sale ru don ulok kat Jisu Kor ustad mau ni Kordor Kordor
lightly notes ni ru kidan bakali yang ngai comment section ki ai sa keynotes kimabon kay reunot new la na tem tang new open e first string la new sixth ni reunot do la long arti notes do light notes sound notes do way are like sound ma te habang ngarwai keynotes kamot palat ya ka Amdarullah karu Jisu Kordor da tadi step ba kiem ha banyo kini kita setelah pim practice ngai lir chua ngam ju yo ngarwai play be Amdarullah karu Jisu Kordor amdan play dan simple ngam jula ngam note hiru benda dem Amdarullah kat Jisu Kordor amdan kiju ngi repeat da oh la dipla practice da practice pinsa yo ma kamu ngong pingar elingam dan kendiat ru ngam junut hiru banatam bat ka practice bat ka ngarwai sirwai de ngan sayo ikini de piru ngangai pinyo bila na pidang ya kamon bat ba pi smart ber practice ma de tangan ni ka jurwai ni ka janmit ngin se kendo biang aku ki episode dengan encourage pi ngan request ba pin share yang ni jurwai kanang ba saya siang kita bom yo lat ban lan kin yo ban lan ba ni video kalau ngajik ku pi ba di ki wai kum jo play shibon ubre ku pi